kareka twaza kushaba mwimite mutima yanyu kama rahanguye twakusima abo kuwatera no mukanathani no mukazuwe simarahanga abarisa simarahanga bashwere kunuya noyiri na family yawe kana abana baitu bombi Asa na Aida twaza kwatukumira entanda y'ikigambo cyawe wabini wabombekera bahereza kuzaro bahereza kutunga otayiro byenyo botereza ubusinge yewe Yesu Kristo mukama wetu abagore baitu mwembi umwojo Asa n'umushiki wetu Aida abayishemwe abaraganya bitanga mwena noyiri na family yawe yona ntureba aho bakuru bamahe bakuru mununga nka general Kataruma nabandi kuno yatwagira umugisha muhango Nathani tuyedini woburebereza nashemerwa aho kwa speaker ya mwanjurage speaker ina magezi injangu nabwo kujunwa tuyedini wetu ariyaha nabenju yona ye kanisa nyondo kano na manyedwad ndiyo murisa wa Burunga speaker yanuza Burunga ninkagana Marisa enebya bandi bona baine nango ko mwagira ngo dinare ogu the very reverend mbere mwatera umungaro mununga ababari shiraba abo kuba bono barisa endise tari wano ogamba bo bayina amayizi bayine binyatsi bayine ntunguka nabo icyo twashemerwa Nathani nagira umugisha muhango mununga imabaje kushoro Nathani ne bakuribe babomoro bakuribe hariho bakweta William Rwamajaka kandi atakajunwa takwenda gana mazina kuongeraho kureka mutemu ngaro zonka agarikiraho ingaro zabanke mwongereho izindi kumukwanga kuzitera kandi kwareje ya kigambo mutamutabukira nabo cyo twasimaranga abo kuba Nasani nagira umugisha Nasani no mucyara we ampurire omishwe yensi nabana banje ombuzare Nathani nabari muramu wanje akabana bashorera nora munyanyazi konka bashisha abo bombi anza kugenda abana abo bombi Nathani kwishuka no mukazi we nkabashomesa mu primary tumwe kundi umugurisi mboneka naga kana bareba nabakura abazaire babo nsimarahanga bwa idogo ryahanye nabo akashonwa na mawe naba mawetu ejense bana bagamba speaker nashoborage na yaba nkore na yabeha konka nensi ya revival general behorege mununga nyabitanga tinkumanya konke kinkumanya ni manyaburunga ni manyakazo amana gaitu gona no revival okujunwa kuko yizire abakutandike bakutandika ungesha kuyashika na idogo yakwakira Aida bashana niteka Nathani na bakuru bawe ni William na mwagirande na mwagira bugenyi na mwagira sente na mwavuga motoka na mwarisa amasi na Aida abakikora bako bajundwe bahasirense ekitumutendereze eje yanunura eje yamponya abana bashomo amasyo gakanya ebyapa byishe amaju gayombeko enguto zayombeko wange mutendereze Aida wandiga omusayi guna omusayi nebaza aho kanshemeza kumwayakira dino weitu the very reverend Canon Patrick Tinga nazarwa ukijuma kuba heza bayakira chairman wenju yababuri kamwe dwa namanya nindaga ukijuma amano gona revive ashensi yite banunje banye bitanga tumutera umungaro ensi yite banunje oba mukunda oba tumukunda ensi yite banunje shabantu bakatujumbura shabantu bakateka shabantu bakabara kutshandaga shabantu barashumwire ayise shiningire shesheni kungoro agamagingo ensi yito nenda gare bahagaro okuraguza abafumu bamuroga bamutera mpembe mabagira bata amani Aida takanga kingutendereze Aida toine amani ko kwemera konka mukatutamba Nasani numwe panka okuroko kakanyamiyenga oikirize ningo yange mayiko revival takanga cyo maisha mayiko Omsayi gunazi sayi nebaza mbona bamwe kanyamiyenga bamara mongerwa amashaka waranga kwaka bato mukajeki yata mwatika jeki wajya turubusheja bwanyu
Debere mbere ndere mukubina zuwa William reka kunde bamushare barabasho. Mbone rero yampereza konkana nkumwana wapigwano ni shamara. Itamanyire Bible ko kuzomunteze nyankore oroba. Konka Yesu akurobora. Nambona kwa tumuzindaro William zanse nzayiguru. Nakankurebeje William rwamashaga. Yesu wanje nazayiguru. Ente zawo nzikora konka minimum mure. Yesu nakurisa. Yesu nakujweka. Yesu nakunduza. Nathani embaga yawe tikindi no kushunwa kwa nyoko nabanda bajunwe bakatambirezi. Nimpendera Aida onizina rungi munonga no yetwiza ya nyokwe nkuru. Aida bashana mbone bakweta Aida nankunda. Washora Arthur. Twagira abantu bakuru munonga ba government bariyaha. Ninkwenezo kurokoka. Naza kushomushoronge barukundeba. Kukandi kumungiriya Matayo. Eswane ya mushanju. No mushorongo makumyabiri neina. Afando gure. Afande kataruma. Mwabare kuzahure nsitu mugagishungura. Konkane itobajundwe. Na Bishop Mwanguzo watimbwe no sankore. Na Bishop Stephen namanyuru kuza kumura. Dekamba gambire kirya. Ashana sana watwigura gy'uburisa. Yakamba tone. Aha, mwahuna manaza kwatonage. Nathani yemera. Ashwankora gimununga. Nathani nomwe ombantu bakibarwa muranga bagizire ngu kibe muterezo burisa. Ashoka tambira mwana oyina magezi manyi. Beto watagize magezi wari tatinka nanyi. Itoye ngo akora iki kufa cyafayo. Haza shumwasheka ngo nkizoka. Mwishe mukironde mukirebe. Mwishe mukironde mukirebe. Mwana gwandi oyina magezi. Omusayi sayigunaziza. Tikumanyisa mtangu atakubi. Dini nabarisheri. Nyowe nimbandu burunga. Embaga za burunga nizinzibira. Embaga za sheri zumuzibira. Konkara hanga washona nyoko. Kutwigura tukashikumuka yawe. Abakazo. Tuinoburisa rwa muranga mugire ngo haleluya. Amina. Kana batono mwahore na waryo nazarwa muranga mugire ngo haleluya. Haleluya. Matswaringa. Mutari mu kishoro mukatema. Mutari mu kicwero mbwene mukemuka mukagwizaga. Ninyenda kusima rango kwa bura ntagore mu kicwero. Teka ngo atumusha. Kicwero budget. Abakuja nangu y'uburongo wagiye ngo inente wagiye ngo utayine sente. Naniza kure cya sente kukire kende. Byombi. Mbwene basheje mu mwashwera bakira uburisa no bugore mutatandikira kubi mbaro mushiki wetu umukoyi 12 mujana budget mpango mukereze nasani agitabureberezi danga himbiswe mugire ngo haleluya. Haleluya. Nshomero cwekebe. Matayo enjiri. Azo hure asa. Matayo. Eshura ya mshanjo mushorongo makumyabiri. Nukugira guti. Nukugira guti. Buri muntu we no hure bwa mbyanjebi. Twatandikaje background y'ikigambo ekyo. Ebyenjo ya harikiri. Ebyenjo ya harikiri. Ne ya hamshenyi. Ni nyaraganda abantu ko karimbati nango batakanyanga. Ebyenjo ya harikiri. Ne ya hamshenyi. Tunahurira mu byenjo ye motoka, tunahurira mu byenjo yenteze nyankore, tunahurira mu byenjo ye motoka ikiziga cyenyima garaka mu come indi ya cyurege. Ebyenjo ya harikiri. Ebyenjo ya harikiri. Ne ya hamshenyi. Ne ya hamshenyi onre. Aiza no zamu harikiri. Kana zamushenyi. Omunyabwenge nazankayi harikiri. Kandi harikiri tandi ni Yesu. Aida na Arthur muze kuzari Yesu mbiro mwayimerera. Shomushorongo gogonka. Gwabirnena. Buri muntu we no hure bwambo byanjebi. Buri muntu no hure bwambo byanjebi. Arthur. Akabyorobera. Na chance wa n'umuntu wayo. Na chance wa n'umuntu wenge. Wayombekere enju ya harikiri. Wanyuma enjure kagwa. Omwegemure kahimintuka. Kejenti kashuya. Ihungar kahuha. Amashitaga keyongera gaza motoka. Byona bikatere jonjo. Byona negashe katerensi. Konka etagwe. Ahabo kubika biyombekero harikiri. Batoreka nkaherezaho. Harikiri. Gira mugenzo ota harikiri. Tayo. Kanshabe mukuru wanjye dino wetu oije oshabira abana baita umugisha ze kombe karikiri nshobora kwera biyizire ihungarizire amashiyo gayizire egashi yizire kibira tutere gisatanganye mukama agumene moyo wawe nani nshaba ngo bashemerwa tutendereze ngiri kano Edward namanya
abashemeru koro utashemeru utatendereza Yesu mwana gwandeka Yesu umusayi gunaziza nebaza gatwecureze tushabe ndukusimarahanga woyitu habukuba ni woyikiriza izoberi y'ibiro 20 omuka y'omuzere woyitu Elifaze warigireho aidaryaha omuka y'abana be bebemberwa na Sanogu woyikiriza ngo habe mu mukoro murungi gurukwese kitinisa ndukusimira engiri eyitwahurira buri muntu wena urukuhirwa yabo munyabwenge kombeka harikiri nambwene nshabira abana babombi Aida na Asa batombeka handi hantu kureka bakombekeho ubabera ubutandikiro ubabera umusinge ubabera ubwenge ubabera ukundana ubabera kuzara abana ubabera kutunga ubabera kurebera hamwe ikitinisa cyawe kirebe cyo mushwere bwabo kandi webembera ubugenyo bwo buhaserera ubuhereza umugisha ebiragambirwa habyo nabikoise kitinisa kandi umugisha gwarahangata tayitwe n'umwana n'umoyo rukwera gohereza bona bokunda ayi mukama tukushabira abana bayitwa aba bombi gubarinde gubahereze imyaka mingi umunsi mu kushemerwa no kunanuka umugisha gwagurinde kaya nasani umugisha gwagutwebembere gutukanye hutwena gurinde ihangari tu n'umwembezi waryo gurinde kanisa yawe okurga hati nebiro byona amin